Guys, ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza yuko tubana bya buri munsi. Nababwiye ngo bro, iyi mihanda papa, imihanda tuba tukwiye kuyizenguruka tukamenya ngo wagwane, tukamenya ngo ibintu bimeze bite. So nimugoroba rero nibwo nari mbabwira ku bijyanye n'indirimbo Ni Forever ya Debeni no impamvu ye yuko yasibwe kuri YouTube. Ndi kubabwira ninza kumenya impamvu iyi ndirimbo yasibwe kuri chaîne ya YouTube ya Debeni ndibuze kuza kuyibabwira. So impamvu twayimenye ari nayo mpamvu ngiye kubabwira nonaha. So we nibanze kandi subscribe rero, mbibutsa nimero ni yayindi ushaka kwamamaza 0785758861. Ingo nimero ushaka kwamamaza ni nimero y'akazi, cyangwa se wifuza gufatanya natwe ufite inkuru ushaka kudusangiza, iyo nimero irakunda. Gusa reka twirebere se Ni Forever Debeni yahimbiye umugore we kubera iki yasibwe kuri YouTube. Ni indirimbo Ni Forever rero ya Debeni yakuwe kuri YouTube itamazeho kabiri, nta minsi yari imazeho. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki 25 Ukuboza 2023 indirimbo Ni Forever ya Debeni yakuwe ku rubuga rwa YouTube. Ku mugoroba nibwo mbibabwira mbabwira ngo yashinjwaga rero gukoreshwa, yashinjwaga ko yakoreshejwe nyine igihangano cy'abandi atabiherewe uburenganzira. Nicyo kintu YouTube yamureze birangira bayifunze. Nkuko rero urubuga rwa YouTube rwabitangaje, iyi ndirimbo yakuweho ku busabe bw'ikigo cyitwa Drone Skyline Limited gishinja uyu muhanzi ikirego kizwi nka copyright, aho umuntu akurega iyo ukoresheje igihangano cye. Okay, copyright line. So no kuvuga ngo rero mani ukuvuga ngo rero ku murongo wa telefone cyangwa se bagerageje guhamagara iki kigo ku murongo wa telefone. Ikigo cy'itangazamakuru cyitwa Igihe nicyo cyagerageje kuvugisha bariya bantu, ariko nibyaza kubakundira kuko bahamagaye inshuro zirenga 4 bagira ngo bababaze uko byagenze, birangira hatagize umuntu yitaba. Iyi ndirimbo ya Debeni yahimbiwe umugore we w'ikiza Pamela yakuwe kuri YouTube nyuma yuko iciye agahigo ko kuba ari indirimbo ya gatatu mu mateka ya muziki nyarwanda. Yarebwe inshuro zirenze miliyoni mu gihe gitoya. Ni Forever rero yaciye agahigo ukurikije indirimbo ubundi Why niyo ya mbere, nayo ni ya Debeni yakoranye n'umuhanzi Diamond Platnumz, nayo mu masaha agera muri 21 yari maze kurebwa na miliyoni. Akahita akurikiye indirimbo yitwa My Vow Media yahimbiye umugore we Mimi ukomoka muri Ethiopia, nayo muri amasaha 28 yari maze kurebwa na miliyoni. So nukuvuga ngo yari imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni ndetse n'ibihumbi bigera kuri 300 mu minsi 9, igihe ni mu minsi igera ku 9 nyine igihe igiye nyine ahagaragara. Right, ndakeka nuko byaje kugenda ku bantu mwibazaga ngo ese kubera iki iyi ndirimbo yakuwe kuri YouTube. Iyo ngiyo niyo mpamvu yatumye indirimbo bayikura kuri YouTube. So iyo bakureze zira boro rero kugira ngo iyo umuntu aje akahita kurega copyright nk'iriya, bisobanuye yuko hari nk'ibintu ba warakoresheje utabiherewe uburenganzira. YouTube nagireba ngo iki kintu cy'umuntu ngo kubera iki ngo. So urugero rwiza nshobora gufata nk'indirimbo za Debeni cyangwa se z'undi muntu nkajya nzishyira kuri no YouTube yanjye, asigaye nkazeditinga nkaba nazikoresha nyine kuri channel yanjye. Debeni atandeze nta kibazo, sibyo, kuko wenda hari akandi ka edit nashyizemo kagaragaza yuko harimo akantu kitandukanyirizo. So nukuvuga ngo rero iyo byagenze gutyo Debeni atandeze, ibyo ngibyo nabikoresha ko murabizi neza ari nk'abantu bandika ama lyrics ukabona kandi lyrics zikarebwa. Biragoye nko kujya kuri channel ya Rihana ngo upfe kuyibona. Haba ariho amachannel menshi kandi anyuzeho indirimbo za Rihana kandi zose ziba ziri mu mamiliyoni.
urumva rero ubwo ni nk'umuntu wareze The Ben, ni nk'umuntu wareze Ben, n'icyo kigo nako n'icyo kigo nicyo cyamureze cya drone kimushinja nyine ko yaba yarakoresheje igihangano cyayo atabifitiye uburenganzira. Iyo ngo niyo mpamvu rero nyamukuru yatumye indirimbo ya The Ben